batho ba bona ba ratang o tla monate motho a kentse bodugo bo senang dipokoto jale ona mo a kenyang tšhelete teng a kere jwale o tlo nwa go lona mo re a itšheba le bona o tshwanetse ba itšheba re le ipuisampe ka batho ba o tseba ba ga a fitla tafoleng fela o tla bona o sa nanabela class ipuisampe ka batho o batlang monateng o sa e tshwara itulele le tla itellisa ka batho ba se ba o bitsa jalo ba ga a fitla o tla bona o etsa jo kunyana a letshea o tshela ka dlase a fitla o fitla re jo kunyana a letshea fela o santse a nanabela itellisa ka batho ha o ne se ba se le motho wa hao ba tlo monka ha o sena o na ntjamane ka tlo itellisa ka batho ba jale o tla le motene le rata o bamba le ba pele ntate le gefare ka o bamba jale o tla le ausi mona ha o na ba tlo o tella 089-110-1111 ba o bua hampe le o ausi le gefare ka o bamba pele a re hlokomele senteng o le nngwe boss ena ya majita enana ya gore uwe monateng ba jele dintho go thwe ke di-indilence ditsupna o tseba ena pokolo motho a ya monate a jele tsupna go bolelang go countereng a se mo a yang ka lo tshwanetse o shebe motho a tla jele tsupna gore a mone o ko je bona le pokothonyana ala go motho wa tsupna o tla fitla ba le countereng le gane jalo wena o no dietse neng wena o reka biro motho wa tsupna yena o aha ntlo wena o tsoko wa re petetsa monate mo di o shebile fela tjena ntša tsa ka di itšelletse tsupna o reka setene ba fana ana nako tsa o petetsana gore ke ba petetsa jwale mole ba tla bona ka nna di fedile gale coronavirus e re bontshitse gore beya senteng o le nngwe e bohlokwa boss o tella batho ga o jele tsupna enwana ga ona mo letso le tlo fitla pokothong tsupna ntate o watla triple store wena o khumisa shampopo tsele shwa ba ai le yona monena le style ha e se bule ya mona ba we pop, man. We popping, man. Batucada.